बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स په دې لیکچر کې موږ ایکسپلین کوو سافټویر ډیولپمنٹ لایف سایکل او تاسو موږ لیکچر نمبر 13 دی په دې لیکچر کې موږ کمپلیټ اوورویو هم اچو په سافټویر ډیولپمنٹ لایف سایکل باندې مطلب چې کوم پیج زموږ په سافټویر ډیولپمنٹ لایف سایکل کې اویلیبل دي او دا غي سره موږ یو ریل ورلد एग्जांपल به هم ورکو ټیک ده سو لیټس ګیټ ټو سٹارټ ټول نمخ کې موږ ایکسپلین کوو د سافټویر ډیولپمنٹ لایف سایکل کوم اولنې پیجز چې دی هغه موږ په دې سلاید کې ایکسپلین کوو اوکې ټول نمخ کې زموږ سره پلانینګ پیج دی په سافټویر ډیولپمنٹ لایف سایکل کې چې کوم موږ SDLC هم ویلو planning phase define the project scope and purpose اول خو موږ د project scope او purpose دا project مطلب څه دی اهمیت څه شی دی او ټیک دا او مقصد څه شی دی دا دونه کوم خبرې چې دا موږ څه کوو واضح کوو next دی identify feasibility next موږ feasibility ظاهر کوو feasibility مطلب چې دا project زموږ څه feasible دی او کنه دی باقي زموږ څه technical feasibility لازم economical لازم legal لازم create a project plan budget and timeline next به موږ څه کوو د پروجیکټ پلان به سازو بجټ او ټایم لاین دغه شی چې زموږ مطلب د پروجیکټ د پرسونو بجټ اویلیبل دی او دغه ټایم لاینینګ به صحیح په کم ټایم موږ کم ټایپ اف پلانینګ کوو صحیح ده اساین ټیم رول اینڈ ریسپانسیبিলিټي نیکسټ موږ ریسپانسیبিলিټي ورکو چاته ټیم ته مطلب چې په ټیم کې زموږ ډیپندنت ډیولپر اویلیبل example زموږ سره planning a library management system the team identify the feature like book issue return user rule admin librarian and estimate cost and duration for example زموږ یو لایبرری منیجمنت سیستم د باقي موږ څه شو آئیډنټیفای کوو څه شي فیچرز باقي موږ مطلب بوک شو ایشو کول ټیک ده هغه ریټرن کول د یوزر رول په کې صحیح مطلب سپوز ایڈمن شو دا زموږ رول به صحیح ټیک ده and estimate cost and duration او دا شانې د زموږ د پر مطلب څونه ټایم به او کاست په دې سمره نه پلانینګ پیس کې ونه زموږ فیزیبিলিټی درنه ټیک ده پروجیکټ پلانینګ په کې ده او دا شان ټیم ورک اساینینګ په کې ده next زموږ د ریکوایرمنٹ انالیسس پیج زموږ کوم ریکوایرمنٹ انالیسس پیج چې د پرېګه موږ څه کوو ریکوایرمنٹ کلیکټ کوو د چانه فرام د سټیک هولډر چې مطلب د زموږ د پروجیکټ سره کوم ریلیټډ خلک دي دا غو موږ څه کوو ریکوایرمنٹ کلیکټ کوو انټرویو کوېسچنیر او دغه شنه انټرویو وکړو کوېسچنیر وکړو اوس انټرویو مطلب دا چې سپوز د پروجیکټ سازونو مطلب زو مارکیټ ته زموږ د کوم کوېسچنیر کوم انټرویو واخلم analyze the document function and non function requirement next موږ د project بس کوم موږ فنکشن او نان فنکشن ریکوایرمنټس کو انالایز کو اوس فنکشن او نان فنکشن څه ته وایي دا یو ایزی کانسپټ ان شاء الله نان فنکشن دی ته وایي مطلب زموږ یو د سافټویر د کم کمپلیکسټی فنکشن نه ټیک دا به نان فنکشن دي چې هغه زموږ د سافټویر فنکشن نه خو بیا هم هغه زموږ مطلب په ټیکنیکل ورډ کې هغه ته موږ نان فنکشن نو وایو ټیک دا prepare a software requirement specification next موږ څه کوو the software requirement specification مسه کو تیار او ټیک ده example in e-commerce system a stakeholder require user registration or user registration زموږ یو function require ټیک ده product browsing زموږ یو function requirement دی shopping cart او دا څنګه د shopping cart چې دی کنه زموږ یو function دی and payment process او دا payment ګور process اوس کو پرس کزم چې د دې پیمنٹ پروسس شې د زما یو نان فنکشن ریکوایرمنٹ دی ځکه چې په دې کې زموږ جس ما یو پیمنٹ پروسس وي لکه زستا پوسټ یا خنما چې زما په یو ویب سایټ کې یا مطلب د ای کامرس سیستم کې زما اتنټیکیشن سیستم دی اتنټیکیشن سیستم کار څنګه کوي ټیک ده د اتنټیکیشن سیستم چې ما یاد کو دی مطلب چې زما نان فنکشن ریکوایرمنٹ دی ټیک ده ډیزاین پیج نیکسټ موږ ډیزاین کو څه شی مختلف چې مطلب ډاکومنټ موږ سکرو requirement analysis موږ next موږ design پیج ته راځو ټیک ده create a high level and detailed design architecture data model choose a technology stock framework and database design next موږ څه کوو high level design موږ سازو باقي مطلب architecture شو data modeling شو choose a technology stock next موږ څه کوو technology stock پس کوو choose کوو framework شو او دغه شان database designing شو create UI UX mockup and system interface next موږ څه کوو UI او UX mockup کوو ټیک ده چې باقي system interface هم راځي example ګوره ډیزاینینګ پیس کې سمپل زموږ څه مطلب سیستم ارکیټیکچر ډیزاین کوي کنه لکه مطلب انجینیر چې نقشه واچي به کنسټرکشن والا کار کوي هغه څه یو ډیزاین کوي بلډینګ څه کې ډیزاین کوي ټیک ده create UI UX mockup and system interface دا شان UI UX کوم ډیولپر چې دغه څه کوي هغه یو سیستم انټرفیس څه کوي جوړی ټیک ده example for a food delivery app design include user flow from the login to order tracking for example په food delivery system کې سکیږي ډیزاینینګ سازيږي څه کوي د یوزر فلو نو د login او د order tracking system پورې سونه ډیزاینینګ کیږي مطلب دا زموږ په ډیزاینینګ پیج کې راځي and backend include database table per order students and user او دا شان په backend کې زموږ په ډیزاینینګ کې څه راځي ټیبل ډیزاین کول
سیکدا د order د لپاره restaurant table شو and user او دغه شان د user table شو ټیک دا په اور food delivery system کې به زموږ څه کنه مطلب restaurants order table او دغه شان د user table به زموږ اویلیبل next زموږ د implementation چې هغه ته coding page ویل ټیک دا develop write the actual code based on the design document follow coding standard using version control دا شان developer به زموږ څه کوي next زموږ coding page چې په coding page کې موږ developer څه کوي code بدلی کنه follow a coding standard using version control سبا استعمالي version control system مطلب چې کوم get home ویل شو version control system د دې په تور باندې زموږ څه کیږي up to date مطلب یو سافټویر څه کیږي ډیولپ کیږي اوس get څه ته وایي get ځانه یو نالج دی او نن دومره یاد ساتي چې مطلب get په تور باندې موږ څه کوو خپل کوډ پوش کوو چېرته get hub ته یا bit bucket ته ټیک ده perform a unit testing او دغه شان هر یو یونټ مطلب هر یو کمپوننت موږ الګ الګ څه کوو ټیسټ کوو For example, developer use React.js for front-end and Node.js for back-end of the movies booking system API created to handle booking and payment to. ठीक दा developer से के React.js the front-end पर इस्तेमाली Node.js the back-end पर इस्तेमाली और दागा शनी movie या Node जैसी booking system के ठीक दा suppose मतलब कोई any type of project हो बाकी मखा back-end और front-end ठीक है ना होने मतलब बाकी developer मुख्तलिफ technology इस्तेमाली API created to handle booking and payment हो और दागा शनी application programming कम interface चीज़ अगर बस सर पर भी इस्तेमाली की चिकम payment चीज़ ऐसे की आगा handle की ठीक दा testing page de testing the software for a bug and performance issue next one is testing page test the software for bugs and performance issue testing page दे पर इस्तेमाली की मतलब देर पर यूज़ की जो सुन रहा हूँ bugs दे हम उसको test को type unit testing integration testing system testing user acceptance testing and ये जब हम UAT हो मिलेगी ठीक है अब आगे जब सिस्टम कम किस्मों दी unit testing ची मंगजाना testing को integration ची मुख्तलिफ component नजमों को दागे testing को system testing based system testing जैसी चीज़ा is a combined whole software testing ठीक है user acceptance testing जैसी ची मतलब the user पत्रों ची कमा data user ने ची कमा data मंग वाक लो ठीक है और अगर the component मंग सको acceptance को दाम यू type लेते testing दे हम most common चीज़ मानी कि वास मुझे unit testing दे integration testing दे system testing दे user acceptance testing दा मुझे मतलब most commonly निस्ने मारी इधर यो पे मेरे वर्ल्ड है fix bug and retest और दागा शानी पर सॉफ्टवेयर के कम bugs ही कम मतलब crashing की या crash की ज़मीन सॉफ्टवेयर या मतलब payment process पर किसी ने की ठीक दा again बंदी को ना किसी की fix की ये पे testing पेस के example in a mobile banking app question QA engineer test login fund transfer balance check and security feature before deployment for example mobile banking app किसी से QA engineer चीज़ से login से के test की ताकि fund transferring test की testing की black check और दागा शानी balance checking testing की and security feature before deployment दागा शानी नोट चिकम security feature किसे की test की before deployment दास में से deployment phase दे release the software to the product environment तो पर deployment phase किसी की जिधर कम software चाहिए या deployment software की provide a user manual and installation guide और next की installation guide the user level की जितना बड़े software संगी इस्तेमाल है monitor performance post and deployment तो और दागा शानी the deployment मख की कम performance से की अधे monitor की example a hotel reservation system is deployed on the live server and made accessible to user globally और दागा for example ये hotel reservation system मंगसों को ऑनलाइन च मतलब कल बुक को च सही च खाल को दोबारा अवेलेबल ठीक है और आखिर किस्म से मेंटेनेंस होता सो पेज च मेंटेनेंस से मतलब दे च सॉफ्टवेयर कल मंगा अपडेट को सॉफ्टवेयर मंगा दागा को ठीक दा मतलब सॉफ्टवेयर मंगा डेवलप को होस्ट हमको दागने पास दे मेंटेनेंस परफॉर्म रेगुलर अपडेट एंड बग फिक्स हो यो हो मतलब रेगुलर अपडेटिंग को बग की फिक्स को सुने एरर राजी आगा सको मंग फिक्सिंग को एनहांस द फीचर बेस्ड ऑन द यूजर फीडबैक को और दागा शनी कम फीचर ची ऑन द यूजर फीडबैक मंग सको एनहांस को एंश्योर सिस्टम रन स्मूथली ओवर टाइम बल्ला खबर मतलब द दी खबर मंग यकीन दिहाने को द सिस्टम कम जमंग सब स्मूथली रंकी को कना रंकी एग्जांपल after lunch a fitness tracking app add a new working plan and fixing issue based on the user feedback after lunch example your fitness tracking app दे जो बदे के मंग सको workout complete चीज़ पक्सो मंगा सको मंगा एड को and fix a sync issue based on the user feedback को और दागा शानी यूजर फीडबैक पत्रों बने चिकम चेंजेस दिया सको मंगा सिंक को मतलब पकी बेदा की वेब की मंगे पे प्रोजेक्ट के मंगा ऐड को ठीक ना दस हमसे कंप्लीट सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल पेजिंग कुछ बाकी समझ से प्लानिंग पेज हो रिक्वायरमेंट एनालिसिस हो डिजाइनिंग पेज हो implementation हो टेस्टिंग हो डिप्लॉयमेंट हो मेंटेनेंस हो ठीक ना दस हमसे यो कंप्लीट हो SDLC मॉडल हो सो जो मॉडल बाकी समझ दादा पेजेस इनवाली सो थैंक यू सो मच